Guys, and welcome back to my YouTube channel. Ang tin hangai to university wo ani university khulu ya ko haba no ang tini semester free nai ani third semester this is starting nai tong kha ke university to 26 ke 22 simin khulong nai ke ang tabok thangai tong ani mom bai payment rani bagai tam tini ler hai ma tong tam ni ke tini 16 the last date ni khanao hang bam sa kam se mi ba 16 tare ko last date ba 17 tare ko last date ni ke tini ke 16 tare ke kisa tam sanai late nga chances dong borok ke bang ma phainai tini last date hangai ke rong nai to korai to ha an bakhare busuza ka ban ba late petre guys and welcome back to my YouTube channel ang no ori no funung mali yang university thangma di no godeng modek ni thanga thangman simi funung siu phaimani funung malia tam khaya funung male tam ni ka onek busy ni thanga ta adi no ani fee submission tongmani last date ya but sin to inter go last fee submission ni baga onek yang borok kabang ma yang chai ma yang thanga ke am ban jong no funu malia ke tini ke ang no funu ni kang chicken bosong nai te chicken mosteng bo khai nai ani mom dogan thangong kan mom phai gang ready khai nai tam kan mom mano thaichong kharia po ko saro sana kiri jago and also chicken to already rui pai kha mosteng ni bagai ni kang ani style no funu nang pai ke chicken mosteng khai hangkai ke no rok nai tong di I'm so sorry ti sang hangkan ke ni sajau ka ni loi siang tam khai nai kan pimples pai ga na jo jago Pinggang tahu mau sotok sini. Hak sope sih makanya tam kan kiri gone. Di sana nih. Mau ya robo. Jadi kakak serap manis, akan nanti tak begini apa dia tidak mau banting langsung kan dia apa yang sampai tunggu itu cuma misal mau banting thok mai tim deh moste apa moste langsung deh ya sih di mana jadi dia ada deh kalau nak mix kayak kamu ya belum nanti saya sudah kan dia ada ya xong được bác xong có thể biết tốt là cái này không kan tôi cần tầm giá bằng thêm đây chicken moste Moseng tongi pai kha taw kang chicken song chinai abon bagang gas muthungi rekha sorry mane karai muthungi rekha sorry mistake no karai muthungi rekha e karai box rekha ta karai box rekha hinke taw kang just karai tumanga thogre pro song chinai hinke taw karai tu kanga thogre chinai chamoro Asa ka bang ta khadi ko lagi na kam sori chinai ja Lo karai kosong, hai pano. Kathi berdi yak betar de. Karai ko thong ni loi de ge. Lailiya ka karai upor pa na sira ko do karai ko thong. Dalo karai ko thong ko ni ko do da mo. This is ano khoi mai to ha bagan cooking vlog song man chinai. No ko bang su ge
เอากระดูกเยอะๆกัน นี่เองใบมะค่ะ Let's see. 에너지가 나와 시작도 같아. 하죠. 또 시클레게 돼. Oh, yeah. 보여줘. 오늘 가도? 알아나 나 just 먹고 밖에 알아 시클레라는. 뭐야 통통통이야. 뭐 사서 기사 갖고 가는. 먹으러 가자라는. 털어 이거도. 뭐야? 뭐야? 알아자. 안 돼, 좀 맛. 뭐 들어가나 또. 네. Chicken muni pai kha hingke tamno no funuk nai ang mai chamani no bo. Ke godok or ke aluk baja or hingke tokban moste. Or hingke tokbahan. Hingke ang tabok cha sinai. Spicy kahit pa nang thongsa ka. Buing dengke somang leng sama poreng ke thongjeng pai puni soman no. Ang bantu yang kan. Dia frang wag ban song poru. Ang lebo makan thongja bu. Chicken dog bai. He to phang chicken bai phang lebo no. Ang ni sa bai phang thongja bu. Ano mukbang kain sama ni? Am sa khwani an potin sa mukbang timang chu. Apa nak traditional mukbang kain me puta? Awan bang time si mai ni tong ha. Pa thang các bạn busy ni pa yo apan bagay. Busy means vlog lo khai jong hai pa non. Family members se malay black. Mane Jadi to malay miya hingke. E pa ba dam bis thang jaya wa shu. Amun bagay malay khanke. Ko lo sale mang no wai chu vlog khai jeni pa yo. chicken mosala makan thok jaga tayo chicken moi number chicken to অনেক ফেভারিট ছিল ano mo saja glass blog bo abag ban songpura abag ban chicken thok jago hene
university của khu này tổng kháng chẳng đọc chụp blog sẽ thấy mang lắm các bạn university cái hàng xem miệng chẳng ăn chụp blog hayเลยanh chú lên cái Korean drama này mang âm sức cái deeply ngay bây Korean drama này cái nóวันว่าอย่างผมก็บล็อกใครมีอย่างนี้ต้องค่ะเนี่ยแต่ฝรั่งวันสุกาตีนี่หัวเรากำลังขายชั้นในบล็อกเลยนี่แกมีอยู่ในบริษัททำมันนี่บ่ออริสติสามันเชียวคนละหมู่ล่างเลยนะบ้างเลยจะต้องหมู่ที่ผมทำมาอย่างบล็อกขายเนี่ยเราบ่